Khubor pi baro syaki thup Khubor ka donbosco media network kimat makong san menta ka singi kilong yo jing hikai than 3 arpusangot ki Samla na Shillong NEC BDC bernihan perta kinong yalam ka im yaki jing jong ki Peit ba ka Meghalaya yap Jylla upulit BSF hakshat bandari halun garu but ai jing mut ka hito ya ka sarkar bantau da ka motor vehicle rules Bakto menta ngine pai shiki Khubor ki babnya. Ka program ai jing hikai ba artayo lenter bat nkintiu ya kasap ka phong jong ki bre ki shnatar bat ki bathan da ki 3 balatip kum ka executive course on bamboo handicraft and utility products making hapo ka scheme raising and accelerating MSME performance ram lapanlong da katanat commerce and industrial jong ka sarkar Meghalaya bat ka North East Cane and Bamboo Development Council NEC BDC Kalas dang nado ka khandai tading Nailur balapen kut haka arpulai tading minta ubnai. Yagani ka program ai jing hikai ba artayo lapen long ha NEC BDC bernihat Assam hakaski kut arpulai tading Nailur kinong penyai kilapen kut buram ya ki arpusangut kibala pendap ya ka jing sha hikai banshna ya ki tiar kitar da ki 3 bat ki siet kum ki pela ki khio ki kriya ki mok bat ki khio sentio kibala ban pendan kam bat ban pen itanat ya ka ye kasem Haka Jylla haka ni kasngi penkut lasa kilang da MC Ominingshen IRS Managing Director NEC BDC haka jing dan ringkat uba HD Cruise General Manager DCIC Riboy District upulak mandal Assistant Manager NEC BDC bat ki ki officer na NEC BDC bat na DCIC lembat ki arpu saungut kinong syahikai kibawan na ki district ke Meghalaya Habakran hakani kasngi UMC Ominingshen ulakit bokit riwang ya kinong shna bat ulakin turu halor ka jingdan kamban beteng ya kasap bat ban penpo ya la ka jing start jing shampang bakilayo ling bakani ka training Get along with certificate हम लोग क्या देना stipend also ठीक है ना हम लोग घर इतना 15 days miss कर रहे उसके लिए Haka Jylla haka ni kasngi penkut lasa kilang da UMC Ominingshen IRS Managing Director NEC BDC haka jingdan rengkat uba HD Cruise General Manager DCIC Riboy District upulak mandal Assistant Manager NEC BDC bat ki officer na NEC BDC bat na DCIC lembat ki arpusangut kinong syahikai kibawan na ki district ka Meghalaya Habakran hagani kasngi UMC Ominingshen ulakit bokit riang yakinong shna bat ulakan turu halor ka jingdan kam ban beteng ya kasap bat penpho ya la ka jing start jing shampang bakilayo lengba kani ka training कभी आज तक with the वो base का ऐसा बना के ऐसा सुंदर बनाए नहीं I think we must really congratulate this team for making this beautiful product and then this only shows ये दिखा दे रहा है कि आप लोग घर वापस जाने के बाद कुछ बहुत काम कर सकते हैं मतलब जाके यूनिट आप खोलने से आपका प्रोडक्ट मार्केट में ठीक अच्छा चलेगा है कि नहीं इसके लिए जो आपके गवर्नमेंट की तरफ से जो बोला है बहुत स्कीम है आप उसको अप्लाई कीजिए और जरूर आपका ट्रेनिंग का ये फायदा उठा लीजिए है ना आफ्टर ट्रेनिंग जाकर फिर खेती का काम करने से क्या फायदा है यहाँ पे टाइम बहुत लॉस है सो आप लोग 1-2 मिलकर या अकेले करने से भी हो जाएगा मशीनरी की कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है गवर्नमेंट से आप ये ले लीजिए ये स्कीम क्या स्कीम है हम लोग की तरफ से भी जो मौका मिलता है तो हम लोग आप लोग को जरूर सपोर्ट करेगा एंड देन आई थिंक आई होप वी हैव ऑल दिस थिंग Shibenta ban pensngo yaki jing pat jing sha ben kabaki Peit ba nong shong shnong jong ka Jylla kilakin do haki babon kilang kinong yalam jong ka Awakening Indian Movement Meghalaya unit haka arpulai tarik Nailur kilapen long ya ka peace rally hasenda jong ka lamalai rong ka India kapadang shudap penyangshen hapalau jong ka office PWD haka barik point Shillong Hadian beladap ban penlong jingelang hakani ke jaka ki dekhot jong ke im ki temu saban penlong jingelang biang sah khamat umot jong uwo kyang nongba ubayang persha Shillong Civil Hospital
Henry Khubor Sinshar District Lingba ki Magistrate bat ki pulit kilakhang banilumpat ba hasinda umot kyang nong ba. Bat hadian kat tu kat Nipor hable kran penbet dak jinga su thu jingmut la ai lat ban penlong jingelang hasinda uni umot. Bong no ba anda habang ilayay ya ke isu na kaliang tong kedun mo man situ ipi ke bangila sim ke isu na kabenta ka jing Khubor ki marbam kum tu ke ngilai i pedel along no hadin bangila ay ke siti sa brosan puknai ngut ke MLA ha kapor bakrong ya ka assembly session te ngai na kaliang tong ka VVP ka sim pedel ke isu ban yalam ya kali ka jing Khubor jing marbam na kaliang tong kedun ping hapan ong no mentang hapan sange sipor nama boleh kalau Shillong ka Voice of the People Party yang kena ke isu. Dan dari kum kisah ba nong song jadi bentuk tu ya kata, oh ini melaban ben yang inoru, ini dari ban kentok yang inoru. Nama ki political parties lagi kita nak kejong berjengmut yang perkat ya kata ini melaban tip kum kisah ba. Dari ke ke bangaong nama boleh hoi kendiat na solusi ibong nok berkenun andang ila persang. Napo ke IM Panyakran hadu Rajasthan, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, West Bengal, Delhi, Mumbai kalian sodong ila de pernikran. Hadu kat mendin kasngi ngarang itu ipi ngarang poyakran ni giso. Namar kaso kum usok Balansha upoy po Jylla jangi minta arspa tingkas kilo. Ndai datang nah Asam. Ladang ile tang po Malay beri Asam minta usok Balansha upoy prapo tingkas kilo. Tingi sa akan lengo. Andang ikindu ikinong diso hangni ki retailer ki diso po Jylla jangi Inang keliki ngong balik himla ban trip ben po Asam. Te kita ginong diso padik ong mangimla balik trip direct nang teh na. Om sha. Te kamut girita lah po Jylla jengi kimsha ban trip na bareng so. Hap trip pe na po Jylla la jong. Da uwan nang nuru hap trip pe da kador ka baram na Jylla la jong. Te perkat mapi menta se. Adang itit tang ukubi mencuang ong teng dang yo si tengka artengka kilo. Biskot mencuang yo si tengka artengka kilo. Lei mentau la ram am. Lapoy kan no. Laipo, saupo tingkah sekilo apa yang mata. Kadang itit cucu kum kita ki kajor lelai ta. Mencuang irang yotit, kumbang nolak seng yotit prapo tingkah sekilo. Usuman Kumar Sona Sub Inspector Junior Engineer Electrical Ubana Ketem Headquarter Debasi Para Tura Ulayap Jylla hak syait bandari Kabadan Hashnong Dura Banda South Garo Hills hak step jangka arpu artrik Nailur. Uni upulit BSF ulalit kai suwari ban bam ja pengat bat ki parlok hak step jong kesngi ublei syakate ke jaka kabajengai ko ba 8% kilometer na Bobasi Pura Tura Maria poi hakani kakshat na marka shit kerang hakani hak kasngi kini ki pulit BSF kilalot ye ki janpong bat kilering ko pum hak thwe jong kakshat bandari Usuman Kumar Sona ulasu piau syaka jaka bajilio hakani kathwe bat shamlala ban su do bat ban kinti syasla ban ring li air minsim kat baki parlok kidang yang muja ban jingi bat jempa hakata katwe hadian kat tu kat Nipor kila yo i ba usuman syamla kiu shu syasla kumta kila su syatrai katwe ban wat yo Henry kimlap dien tra yo usumit sing ubalong parlok jong usuman ulapar nyang kriat bat lawat yo keleng syatrai jong kata katwe Henry syamla lap dien satya Haba omlap syu yu parlok ula pentip marmar sya BSF headquarter kibalawan wood banyarab ringkat bat kipulit natura. Kipat ba na kisnang bamarjan kilawan banyarab yakani kejingja Henry kimshem yakamet jong usuman. Bat daytat hakadu kapor permit lalaban say yakamet yap jong uni upulit BSF nakate katwe. Kapor ba usuman Kumar Sona ula no kli banjingi hakani katwe kalong kendai ba jemin step. Kani kade kasian baar bakatwe bandari kalabam brio mencim snem uwe usamla puli college ulayap Jylla hakani katwe hakaju karukam kumbalayap Jylla usuman Kumar Sona hakani kakenti la ong ka Khubor na kilom garo kitim nang ko ha so buka ke ha kecil saja Mandai wa pat sang sandi jok ne toni mandirang ba ki sandi jakuna sandi bi jok tul jok dino chian bas na
이거 봐 지사 아로야 치라 남민 불락가 bunsiwa sandi bibidok nang songe mandirang ba aro chingas kang ba sandi sotok jok singi jok panas kang ba ngade sabaji batuha ibana manjok iba dapat mandi bang ah kan kepa saksa biasa tonga bimeng riba na ni baik ko awana lim ne obosta waha biar iba dal le direct chola okkare chichi yang ha awaha inoi wa ya daun dekat ke wari achi untuk ko sambawna direct repang imna repaina wari brak achumna or brak ko nikir mata sumna unura rematon like ga komba plana ni mana ununi na prepang ah aruna do pildai ja rupana na prepang aruna do ba filta tauna khangkhangyan ada chi bisong ko singa ha yan besip te do basfra kem modong pa besip rang wa ununi saksa besip jawan ba besip mande wa sipai wa ni mana wara Pantiri ungja jekabar atuna bisa saksa dongona bini distrik bini song Kinong yalam ke Trip Integrated Territorial Organization hito sengkemi haka janmi jongka apulai terik Nailur kilai kendo ya usimbut menteri rangba ke Jylla uba singaw bahalang dahar uba Peit ya ke Transport Department bandawa bandanno ya ke Meghalaya Motor Vehicle Rule kabanyarap ya ki try kali bat kumjuru kinong nya kali banlat na ke jingsha kuna kabala kata shibun haba kislam ban siyo ya ki khajna kum ka permit insurance bat kiwe Habakran Shakilat Pathai Khubor u President jong kahito sengkemi uba donbok dakhar ula pentip bana kalyang ka sarkar klayat shakhamat ban shnano yaki kendon but unsepintre kam no shen hadian kata Hakaju kapor na kalyang kahito West Giant Hills ru kalakar part ya usimbut menteri banpin imbyang sashisin ya ka MTC Hajan Hills banpin byang yaki jingdan kam ki pat ba hakalit kawan shakithan kindong jong ka East but West Giant Hills district Kumban buat kat ka inyok na ikata ka Meghalaya motor vehicle sul barok tharai bon ki bigo ise ki mesto kani ka Meghalaya motor vehicle sul kan ya dai kun ko jong asam hadu mentana do ba niyo ke Jylla la jong nim patron ya ka rules la jong te menta hakni kerman skam hakni sarta ka pentri kam ya kani ka rule menta ki under process but ki air commitment ba kin dai na ba ni le wood ndem Hakapor kaba nangkot te khanang ban yasha yushur shipat ba kani ka Meghalaya motor vehicle rule kalong ni kai ka jinglawan ka seng kaba khamtami tu I penalty fine lada ka lapse ko permit la hapsi kumba kala expire no kadala expire ka kot no ta undala renew tandala fail ka tu ka penalty ka ngat ko za kana kalian ko jumi ngis mo kya ba man siu po bazar kalong ka ba yo try kali ba namat khantam lagi tu im jak po na ka lat kamai tana kalian jumi ni suggestion ni government ba they ban reduce na ko to ka bombo to la ha ka jimi ai ba jing start de government ta ka ba kila ban sandor na ka lai ada ke ba khamslan review kan po long hangi haban ai lat ta namat teng man ai jam ko da phi ai ta lai hazar dan belum trek ban sio tengi haban pe hagi ha ka advantage disadvantage ha ko ya dai kan ni kam karena kalian ko jong ki la ong ba awat kani ka dikamat ka ba kila yale ba man snai kani ka rule but khanang ban reduce ya kani ka fine ha ko ya dai ba fail la kana no na do ki insurance hadu kanu ko penalty ka kani ka traffic
Te nak kena aku sungi habis dai bat kani ngin ai jengmur kat kum kani ka dorkas ka bangi specific ngilak mention ya ka chapter 4 5 8 7 8 but 9 jong ka asam motor vehicle sur arajar lai hang ni ha badai ban guide ani ban regulate bahaya ta ka fine and taxes te nang taru ngilak su kai ban pendon kam da ka i salan system ban siu ya ka Ka Eastern United Football Club kalapin liam ya ka kli Mauli FC da lai lawe ha kalimpong ile kai 5th Tirat Singh's A Memorial Trophy Football Tournament arhajar arpusa wala penyat da ka pendeng Umyong District Sports Association PDSA kabalalong ha ka arpulai terik Nailur hamairang kajing ya kun ha ka ni ka sngi kalalong ka ba itenat bha na kajing don kinong ile ka ki betibet bat ki balaya biang dor da ka ni kajing job ka Eastern United kalarung sya ka quarter final ka Henyo Trep Youth Council Tersat Circle bat kinongelam shnong jong ka maulum Tersat haka arpulai trik Nailur kilai kendu yaki bor bahakli jong ka Meghalaya Cooperative Bank Shillong branch ban kirpat ban pli tanat hatersat ban yarap khamba yaki jingdan kam ki pai ba hakani kathan uba ba box so shang u president ke HYC Tersat Circle uloong kani ka jingwan kirpat ka seng ka Denamar hadu menta ka Tersat ka don tangkaway ka Rural Bank bat ka shemjing e hadu ka takata yaki pai ba haba kilit dan kam habang bat ki hapru ban yang lain bon kenta kumta kilawan ban kirpat yaki bor ka Meghalaya Cooperative Apex Bank ban pli tanat hatersat bat ban airu ka jing shakri shaki pai ba kani ka than uloong bat nakalyang jong uba GA khongsit ubalong rong ba shnong maulum Tersat uloong kashnong kaladap ban kular ban aya ka jaka nakabenda ka bang Henry kasyong sa hakabang ban wan jurup yakate ka jaka uloong ru hakani ka than kidan palat 10,000 ngut kinong shong shnong bat lasngaw dan kamru bandan sa kaway ka bang hatersat uloong bat Assistant General Manager ka Meghalaya Cooperative Bank ula kular ban pha jurup shen yaka jaka shwaban shim yaka rai ban pintre yaka kam yakani ka jingtumu Apex Bank nakabenta ki jingdon kam jong ka dong ka juri stage po kai Tersat tingiwan hang ni ban ya kendu ya managing director baru Sherman jong ka ni ka Apex Bank namar ba kat kum ka jing lap ka jini bat ka jing u jing nam ju ki ba kalong ba hang te po
jongka kain berdiri tersat bila Don kam yang sak wei ka brand jongka bang de ni bahkan ni ka bang ka kam prikam ba apo jongka ni ka Jylla ka jongi tingi wan banyak keren ini nak bentaban set up bulan di bambu yang sak wei ka brand sang te apo tersat ba kenang ba ke jing don kam jong ki Peit ba kan long ke bebet ke babiang amar kumbang itu ni kini isi ke bamenta long ba aman laki kam ni don kam yang ka bang dia nanti ke don tang wei ka bang tini ba kala sem jik di Peit ba nama ki jing don kam ki bubun ba ki mla shu ban ya bit babiang but haka juga poru na di sukumen ba nakalin jong ka Shillong maulun tersat kala bersyan bahai kini kam bat kala bularu ban ai ke jaka na ka bentaban ban sna ya kan ni ka bang bat nila keji keren ke jongi bat kini ka bekinongi yalam jong kini ka apex bang dari kendu ba pasa dari manager juga administration badila set up ya kini kam badila pula rupa imsa pak ban survey bad gaji keren ni kalong kapa ni ala pun kalong positif dan ni kalong kapa kisu tenat dan ban simkia ya kini kam te ila ongru bakin sawan ban Peit ban jungo aswa ban le ya kini ban ni sutu hiba kamdei ke kam kapa suk dan sembut Menteri Rangba uba asngiau bahalang dhar ringkat Chief Secretary ba DP Walang DC Ribhoi District MLA bat kumjuk ru ki officer ke Airport Authority of India kilarwat bat pet binya ya ke jinglong jingman jong ka ling sun umrai haka arpulai tri Nailur kajing temu jong kani kajing leit ruat ya kani ka ling sun kalong ban pinhe shu ya kani ka jaga khanang ban ailat ya ki ling sun behe bikin la ban her bat ban kio bat ban kintiu ya kani ka ling sun shaki kerdan ki bakham shajrong uba asngiau bahalang dhar ulaya thu bakani ka ling sun ketang dan kam sakhat riu ekar ka jaka ban pinhe nak benta ka jing shngan jong ki ling sun ki ban her ban kio ha kani ka jaka ulo ongru ban pinhe ya kani ka ling sun ladan kam ban penlut omduna sakumbasan spa klur tingka na ka sarkar India kat ba ya ka jinglut na ka benta ka jaka on sebaida ka sarkar Jylla ulo angru bada kumnu ke jinglut hakani ke jing penhe ya ka umroi airport kan kot shakasan spa klur bat on sebei tingka da ka sarkar pedeng hakabai dei bat ki jaka on bei da ka sarkar Jylla ulo angru kani ka ling sun kan sapliru bon ki kam ki jam na ka benda ki samla jong ka Jylla ka bahalo ta mo kontrol online mo kontrol let me find out I have heard that let me find out I will tell you It mana kalau sisaan pada hires ka nagaliang ka department kay kasenja. No, if this is beyond the bylaws, the department will take your course. Oh, where is that? Even what you raise. Kasi mo jungin na adap kaning master plan, hang new airport, inle tip top kumulong gawin di airport. Maru MLA mani dong raise ka meeting ba nang buon gini tirang sa ateng ina unang beling patle mata just temporary nagmanta ikuan na orlong gini ga airport ko bahe kanang gilid exactly like how the other airport in the whole country. Kung bakano spangon kino ba? Kolkata man kasi artili kada liga long arsin stio to bar kini non Eastern flight ida di prakan dait libero connected with the other non-Eastern state. Tegi parmen Kolkata man kasi artili ga ang umroy de dis kalong tuas ini. In the meantime umuntangan ng proses kat menginang ab ini flight bahe nganang under process bagin le ini flight barito ban connect with different cities umroy Mumbai, umroy Bangalore, umroy Hyderabad. Now the process is still on. While we are waiting for this big aircraft feasibility. We will be having a cabinet, we will clear the cabinet to proceed to the government of India. Nang tanag de patahan don meeting with the government of India, hang tangin niya buhay kapor. Kan wala yung pagklohe kayo po aras na mo. Hapan klohe man suki kon ng state kajongi. We are very serious from the state government to expand this airport. Abay yang nujur Except ka DCA, more or less 500 crore will be spent by the Airport Authority of India, more or less.
the land acquisition will be done by the state government, whatever land is required for new construction. Mas setelah kalian income next. Ini yang penting tunggu benar yang Jakarta away airport away yang penting Shillong kan. Yang mentah suangin persang segini gini, mereka expansion kalau orlong, bukan sebenarnya. Samla Wilkinstone shadap ulapin pendapat ba haka arpulai tarik Nailur Shillong Press Club ba unya daka kejat na nong ba Itanagar Arunachal Pradesh Shillong kum commission jong ban pin bana bat pin priang ya ka Khubor banyale persha ya udrak Uni Samla ulaya thuru ba unsas dang ya kani kajingya lenti daka kejat na do kalai phau tarik Nailur ban pin shlur ya ki Samla ban ker na udrak unong penjat ya kajing im jangki babuan ki Samla hakani kejung bat kaniye kedai kesien ke beningkong bu unya kijat syabar ke Jylla Ulaken ay antat bakan syempor haduk prasngi lat no hakasi ublay lada uyai san pau kilometer shisngi nanong ba Itanagar ban poi syanong ba Shillong. Uni Samla ulaya kijat tengru na Guwahati Shillong bat kumju nanong ston Shillong hakipor balala. Melakukan yang ublay perlahan bunyi penyelidikan kepunta dengan kepenting juga kedai Wilkinstone shadap. Madamlang hanya pernah ini tim kita dalam pernah hari ini ke jingtemu ke jangan bangan dia saka hakawu kedua ke bahana Itanagar Shillong. Tewatlah hari ini dan komunitas lain dari kiban dalam mengai kini dan sangat kiban simpi yang kakang kiban melambung ki support team banyak kejadian Itanagar Shillong part dalam tang mengamarui. Dan hari ini kecilnya nila sim yang tim kaburong banginnya persyarat drugs bangila temu bangin ya dengan kecilnya 30 kilometer sini ke kilometer ke bawah nadun Itanagar Shillong kemudian laispa nyopau dan laispa nyopau tamai banginnya 30 kilometer sini ni pendap yang ini apa prasni kalau ni sedang na diran atun college kemudian ha Itanagar bangin penkot yang ini ha North Eastern University NEHU kemudian ni ha mulai musim penro dan kami kecilnya sedang na ka apunya trip in mi banlet dan na Shillong syasa Itanagar hadian part in substate asni kindan kikam tibangin habat pendap syah bahagian putripat kesini berikam, insa sedang kerjanya jadi, insa pendapat ini hak praterik, kan long kendai sini hendak hak sini hak hendak terlibat, num ya nomor dari sini sendiri tak kumba burung dari sini num pelang kerjanya, banga dan hanya ban ai kublai berpaya kerja semua. Kejangaya ka Sarkar Meghalaya bahwa ka sports department kila sponsor ni nomor ka jinglet hakin kejanya kalong ka bahaya na ka pla jong na ti jingyo jong minum la ban sei jinglet jing sa penrei ka sports department kalau keluar banyar ini kalau ayah jingrat ka bah khiatang ka bah kedimankit kalau simpi ke sekolah department, bagi aku belajar ya director jangka education di Sri Swamnil Tembe IS sebagai yarap lagi hamba ni penbet di kampung Jambat ila keluar ban yarap ni hamba ila let me see bang ya tu ya kiri ke bang ler bagi penginan kam nak kalian jadi ila orang bagi yarap bagi ler kat bala ban kumta hiru ila yarap ban kejingan ini kalau sisa, dengan aku beliau yaki seng boper bagi business boper. Kitu mentan kilong ki Khubor ki bawan Shapi na ka Donbosco Media Network.